Mi već 3 godine kontinuirano pomažemo Udrugu branitelja Tvrđave Knin i Udrugu liječenih od PTSP-a na njihovu ideju da preko moderne komunikacijske tehnologije, preko kompjutera, računala, računalnih programa, preko završenih tečajeva ECDL-a, znači Europe Driving Computing License, omogućavaju cjeloživotno obrazovanje svojih članova i na taj način pružaju mogućnost da se kvalitetnije, bolje i brže uključe u normalni civilni život, smo mi zaista jako podržali. To je u sklopu programa koje ministarstvo provodi, znači cjeloživotno obrazovanje i Hrvatsko utemeljeno na znanju. Samo educiran branitelj koji je prošao ove tečajeve, iz njihovih iskustava koje su oni navodili, ima daleko bolju i kvalitetniju priliku za brži, bolji posao koji im se nudi na tržištu. Što to znači? Većina naših tvrtki ima potrebu za informatičkim uslugama u smislu administriranja određenih podataka, u smislu održavanja određene opreme, u smislu korištenja te moderne tehnologije za bolje svoje poslovanje. Određeni broj građana nema određena znanja, nema tu osnovnu kompjutersku izobrazbu, što je Udruga Knin prepoznala i ponudila svojim članovima tu osnovnu informatičku izobrazbu koja je sasvim dovoljna i koja je neophodna ovim tvrtkama u njihovom poslu. Tako da su oni postigli izuzetno dobre rezultate. Ja sam zapanjen i mi smo ih podržali i nadamo se da će i druge udruge slijediti njihov primjer, a ministarstvo sukladno svojim mogućnostima, ovlastima to pomaže zajedno sa Ministarstvom branitelja i naravno sa e-Hrvatskom i Vladom Republike Hrvatske. Znači, to je jedan cjeloviti projekt koji cijela Vlada Republike Hrvatske provodi u ovome dijelu izobrazbe.